Kumusta sa inyong tanan? Hey, what is up everybody? Welcome to another video. Alright, maayong pagabot sa kini nga video. Ug karon ng atong video mao ni Astronomiya, right? It's about astronomy. What's included in our galaxy, right? Atong galaksia, unsay mga kuan, unsay mga butangan sa atong galaksia, right? Adunay tab mga planeta, di ba? So we have planets. Okay? Planeta. Mga planeta sama Marte, Saturno, Venus, right? We have planets like Jupiter, Uranus, stuff like that. Even our own Earth, ang kalibutan, right? Mga bituon, di ba? Adunay ta mga bituon, mga laing klase nga mga bituon. Sama adlaw, Betelgeuse, o Rigel. Ug mga bituon, adunay pod sila mga kuan, mga laing mga klase nga kolor nga depende sa init o sa kusog nila, sa kusog sa radiasyon, the radiation, right? It depends. So we have colors like puti, azul, dalag, pula, right? And of course, which would be the strongest of which would be the strongest heat color depends on the strongest heat, I guess, will depend on the color, because there are different types of stars that we have too, right? Adunay ta mga kometa nga dagkong mga bato. So we have comets that are really big rocks, right? They're just flying rocks. Mga kometa nga mga bato. You can also call like these flying comets like asteroid, right? Or asteroide, right? Ang bulan, mga planeta na ay sila mga bulan, di ba? So, for example, in ours, we only have one moon, right? So, we call it bulan, ang bulan, di ba? Ang bulan, like the dark side of the moon, But pero sa mga mga lain planeta na sila kuan duha o unsa pa, like they have so many much more moons. Yeah, they have many more moons. So example, Jupiter's moons would be like Io or Europa, Io, while Mars has only two moons, duha sa Marte, ang Phobos ug Deimos. And these, we just get them from like Roman, yeah, it's Roman mythology. Mitolohiya, right? Roman mythology, Mitolohiyang Romano. And then we can also classify ourselves, right? Sa galaksia, right? What is our galaxy, right? It's the Milky Way. So we have galaksia. Ug ang tawag sa atong galaksia mao ni Gatasong agianan, gatas, right? Because it's a Milky Way. So it's like Gatason, right? Gatason nga agianan. Agianan, right? And that's just how our Milky Way is just, I don't know, part of this whole big galaxy, right? And the galaxy in which our sistemang solar, right? This is our solar system, our sistemang solar. Sistemang solar is just where we live. And with the advent of the telescope, ang teleskopyo, right, we can figure out and discover more. So if you're familiar with the Hubble Space Telescope, sa Hubble, at Hubble, adunay sila higanteng nga teleskopyo. Usa ka teleskopyo nga higante nga gigawas nila sa atong kalibutan para makakita sa unsay makadiskubre sa mga laing planeta, mga bulan, and so forth. So we have telescopes that can help us, right? Mga teleskopyo nga electrons, or light telescopes and different kinds, right?
And down here we just have our planets, mga planeta. Karon adunay ta na kuan walo ka planeta sa atong sistemang solar, di ba? So ang primero, mas duol sa adlaw, Mercurio, ug natay Venus, dinhita sa kalibutan ug ang atong bulan. Kuan adunay ta si Marte, and of course we have this asteroid belt, mga asteroid, right? Asteroid belt. And here we have the higanting gas, the gas giants, right? So the first one is Jupiter, right? Jupiter, Jupiter, Saturno, Urano, ug Neptuno. And they also have their own various moons. So Jupiter, Saturno, Urano, ug Neptuno ang mga higanteng nga gas. Alright, so hopefully this can kind of clarify some things, I guess, hopefully.